Polisi eri kudumirwa SP Kenneth Ampurra n'ekitongole kya Wild Voices Uganda babandize kucungura abana mushanju okuruga omugombora ya Kabamba omu district ya Kagadi kandi nabwanyuma yacungura abandi 16 abo yashanga bari mu district ya Kiboga. Omuntu omwe yakwatwa okweraho polisi omu kuchondoza. Msikia kamsangala mbaha muhanda msikia kamleba ikalimu kagali yahunguka ya mukaguzo rafunira obyambi bwona kuruga mu kitongole kyona yagamba kwa orarambwire kuruga hano kajya mu kicoke kindi msikia yagamba kwa yagamba ati nyontandikiraho group y'abana batakwesobora kubagesa emikono baita abana babaire mu mbera mbi muno kandi nibabonabonese bati bakurya tibakusoma tibaine engoye bona babaire kubi muno hari ibitongore abakuja bakababiya baze kurebera abana nabeshengereza mutakwereza abantu abana banya mutakumanye abahambira abana babakabiya biha bazire nuko kubiyaho abana babo. Atitwe nka Wild Voices Uganda twaija twabanza twakora ekibeta emergency response twabagurayo logistics ntoito twabagura emfaliso mbere barabiyama twabagura blankets twabahereza n'ibyo kurya mureke kumara gapakapakuka ngo uko ngona kwenda kuyamba school fees bakwenda kuyamba ki omare gagenda wena kugende horesero omwana wo bajya kumutunda bajya kumuyihama ikitigu. Samuel Semvura omwe abashanjirwe n'abana aba nagira ngo nawo bakamutwara nko mukozi wo kureberera abana aba okusyo polisi bakwasire banjanye bakumga ngi kurebera bana kubogereza ibyambaro no kugumana batekera. Abana bacungwirwe babirene bargo mu districts nka Kagadi, Kikube, Chenjojo hamwe n'ahandi kandi bakumirwa Bless the Children Ministries eka y'abana batine banyabuzare omuri Kagadi gasha kwa Thomas tumwebazi.